Crnogorska kulturna mreža povodom 13. jula, Dana državnosti u centru Lovćenca, organizuje Crnogorsko kulturno veče pod pokroviteljstvom opštine Mali Iđoš, a generalni sponzor je opština Budva. Crnogorska kulturna mreža, evo već drugu godinu za redom i na dobrom smo putu da naš cilj ispunimo, da manifestacija Crnogorskog kulturno veče bude tradicionalna manifestacija. Kao što ste rekli, nakon Vrbasa događaj organizujemo za naše prstvenike koje žive u Lovćencu ili kako ih mi u Crnoj Gori zovemo za Malo Cetinje, jer veliki broj mještana Lovćenca ima porijeklo sa Cetinja. Bitno je još iz jedne stvari što prvi put se u ovom obimu bilo koje kulturno-umjetničko veče održava u Lovćencu. Lovćenac inače malo zapušten od strane ekonomije i privrede, tako da je ovo još jedna prilika da se mi pojavimo na scenu sa jednom lijepom pričom. Crnogorsko kulturno veče ima za cilj da podstakne dobru komunikaciju i saradnju matične države i njenih predstavnika sa brojnom populacijom crnogorskih iseljenika u Srbiji, ali i da se dodatno razvija njihov odnos i osjećanja prema nacionalnim i kulturnim vrednostima Crne Gore.